tikana wade uziro nonondo kabisa, wade wapeu, wade wa kanseri. Yema tabibu wakawa hara kwa jakau nabia enamna ye kanseri yakaya ntijoja tijipunyarize. Tifanya izo mtume rehema na amani na zimwendele ya rambia ikasibabu ye kanseri yende zayo, ikasibabu tivono boitinda mitido wambo. Waka ya mrumzaze msuuni ikao hakaura Mwenyezi Mungu nonondo kabisa. Ye mzaze ola hakauyenshi mahala ni hule ni kapitali. Ye mzaze ola hakana wade wa kanseri. Wade ikao ngari ujoka na wade uziro nonondo kabisa. Wawahahe uka uziro nonondo kabisa. Kiasi ikao ya tabibu kaja kau subuti ya mbenulia mwambieze kweli hena mna ye kanseri ya kaya. Yeti joja hajipunya rize. Mzazi hakauhutaji ya mrohazi hodahoni yaji ya msaidi. Haukaha kaya wayeche waja mrohazi mwanamshe mtunizi wabiri mfumo mzazi hadotunda wana mrohazi nguhomo homshanani ndondondo kabisa wana mrohazi nguleto homshanani namna ya ajabu mzazi nguono bizari mzazi nguono mastajabu hata wakali hende hamuzisa bomwana ha badi nguoleto homshanani yebano iza jirindi wana mrohazi hadisolila hadisoroha matrozi namna ya ajabu wala mzazi musaiza hujiria hindi mkababo wala mrazi amambia ukana ngami nansi huishirini ranguna zaya wana paro na milo ya hazinu tirambio tija hou masikini nezetabu rienshi uhodahon ilinje saidi mnamwana hangu nane famia hangu yesibabu ni homa uhomshanani yezi fuba zija ya ziwa rorondo kabisa le ziwa ngali ni taabishao ngamu homa uhomshanani haukanga mwanzo nilibunguze njovu mambabi mzaze havibre mzaze hadisolila mzaze harambio hede hamtinzia ye biye wala mrahazi hakana kontra ya mahamili mzaze hamtinzia ye biye hamnika mshahara wa mahamili hamambia ukana karadhi ureje wendo hodahoni wendo angali wendo hamsemna mwana hao wangali eze famiza hao yekaye mahamili viri ngojojua ureje zinu lezena mero telefoni za hodahoni ngojojua uripara wala mrahazi harenge amvio hende zahe mama hakana randevu holapitali hasibabu de kanseri mama hende holapitali tabibu hamrenge hafanya analizi katsuo na mbahalama itokau yonsi ya uwade kuhamba kanseri katsuo na mbahalama ya mrikao haparoka mwade tabibu ngujishangazo evaniza jihirihine mkinishaka unumavu maarifa wahangu tabibu hashanjize mashini katsuo na mbahalama itokau yonsi tabibu hata hamsada wa matabibu ikao ngwaona maarifa rahanae waja wanga mwangalia warenge mwa mfanyiza analize zinji ndonondo kabisa kwa tuwa na mbahalama ya mrikao haparokana uwade kupara kanseri wata wakali wa muzi boma yebanu hubadaye huende huono tabibu mrajina boma yele deda warumia hindi hawambia ukana tifanya izo mtume rehema na amani na zimwendele ya rambi ya rifanye hamwambia ukane hamba hawambia ukana ye mtume rehema na amani na zimwende tide mwenye hamba ukana haina mrumwenye huangusi za mrikao nge haruma uziro Mwenyezi Mungu ujomangusi za hahe duniani na akhira haina mru mwenye usahilisha mrikao nge haruma tabu na mashaka Mwenyezi Mungu ujomsahilisha yeza hahe duniani na akhira sitowa sadaka ikasibabu Mwenyezi Mungu hanipa unono hatia ila kiswa hawambia wesahilisha mrikao nge haruma tabu na mashaka Mwenyezi Mungu ujohusahilisha yeza haho duniani na akhira weangusi za mrikao nge haruma uziro nge haruma tabu na mashaka Mwenyezi Mungu ujohangusiza yeza haho duniani na akhira nitili wambo hamba mtume rehema na amani na zimwendelee hujibiwa na kiswa tangaza ya kiswa na mweme paji msubscribe haruma YouTube gamjo uparesa hizi video haraka kavati mru ya parosoma luha ya jitwa inude manaikao rihimi hausome sa luha ya Shingereza hawitaraja mwa luha ya Shikomori na mtape haruma Facebook Shingereza ya Shikomori ngari some sawi luha ya Shingereza luha ya Shikomori haumsahilishani
narisome ili ripatani bazimane dunia heluha ya Shingereza vamujana Mr. Yusuf Swalih. I wanna go shopping nga manzo nendo shindoni na hulezindo Raia Mkomori ye lugha ya Shingereza de lugha ya kubaliwa ni dunia mafish ya ukaya gehunikao ye maisha homi hononi yebonge patana bazimana Mr. Yusuf Swalih arekangawe na bag arekakuti na bag wemna shioni kojo hamba ye mabahazazi na ripatani hasonsi ili hauhankulia ye shwabaha shinu risome ye Shingereza heshi Komori hau risome ye Shikomori heshi Ungereza ili ujojua ujifahari haruma ye marengwe mbali werema haruma ye www.facebook.com Shingereza heshi Komori hosonuma YouTube ngojorema ye Shingereza heshi Komori ngojo parisa Mr. Yusuf Swalih webahazazi wendeliao neze biashara mbali wepatana bazima ni mwana nyinho Yusuf Swalih ngo pariso yesede wejuhu waswili ili ya husomese ukesawa no wananyuho ikao no wajundao hobonze winjwa maelezo email swalihi@gmail.com nambari ya simu 00974 338 93 727 harumwe masiwa ya hijuzul kamara ngojore maharumwe 432 65 32 Owangereza uko dorongo wa Shingereza shababukuni wo shiruni haruma manzish. Have a good day. Assalamu alaikum.